Okay, iti deti nga nagagunda yung mga kasin iti nga rodinting genti pa nakaibasa ti surat ni pagayam tayo nga Carlito iti Ilocos Norte nga napaulwan. Sabutahe. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam a Carlito. Dear Kasin. Sagbay man ngayon nagkasalaysay kasin yung tipaksarita nga kahit kung itaklin iti programam, kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yo di Tanemars Studio. Kastamet na nakablawak dagiti padak nga mangsubsubaybay dagiti nadumado mga programa yo iti Facebook. Ilinged naklatan itinagan a Carlito. Adaan iti asawa ken maysa nga anak. Gagangayak laeng nga construction worker kasin yung na isungsungak iti sugal apalot. Sa anak ba't kedi nga napigsa nga tumaya kasin? Ang maganasak mo ten ti agbibuya kadagiti duwa nga manok ngagpinalot. Maganasak mo ten ti pumusta. Tamasansan mo't idi nga mga bakak nang runagat na laing nga kumilatis iti manok. Ti kumpadrek nga ni Boy nga iso tinang isungsung kanyak. Ngayon sipod idi kanayon when masansanak meten nga maawis ni pareng Boy nga mapan maki derby, makikalyera, makipalot ako nada. Kanayon meten when masansan meten ti panagapami nga gasawa. Angim awa mo ti pagkurkurangak iti pamilyak ta maited kumit ti kasapulan da. Manulaang med data 1,000, 2,000 abalon ko tunggal rumuara ken adung met pelaeng ti panangabak ko ngem ti panakaabak ko. Ngem diya mo kasin yung ta kanayon na nga apaan ti asawa uray no mairanod met isuna tunggal mga bakak. No kasano nga napasamak ti amin ken no anya tinagbalin na parikot ko kasin kastoy man nga inuten nga isalaysay. Ni, papa naman Carlito. Api nakaruwat ka man karabiin. Ay na. Saan mo ka di nga nang nagtimbagak itay malam? Bakit? Adaya may bagbagam. Apay sa dino ti papanam. Api nakabangbanglo ka. Api nakaruwat ka. Ay, agpudno ka man kanyak. Sa balin sama ti papanam itirabiin. Kunam nga mapapangala makipalpalot. Ang masansan mo nga kasto ti panagararwat mo tunggal rumwar ka. Anya. Nakabangbanglo ka pa yun. Sigod mat nga saan ka agbangbanglo. Nakagata ka ti bangbanglo kon bakit? Siyempre nangabaka ka ti bangbanglo kon lang batin. Nangabaka ti palaut. Kud napiyalada pa kakit kitaan mo ta. Apay, di mo ka di kayat. Nga nabangluak. Kud api nga naskin nga agpabanglo ka. Ket papanam ka di aya. Kwa. Di mo siguro na naintunaran dati imbagak itay malam ken ka. Anya aya timbagam. Awan mo tinangnangig ko. Kati bagak king nga adamanin derby ngayon kami papanan ka ni paring Boy Paring Boy manen ti kaduam. Kakaiso na lang mat nga ti makapagdeden na tayo nga talo. Iti anak ta. Rumor ka manen. Sangsangpad mula iti malam nga gabot trabahom. Sakit ita. Panawan na kami manen. Ay na. Dakal mo ti anak taan bakit? Kaya man ano ko ma? Kaya may isa, napigsa ti pakinakam ko nga mga abak kami. Nang runa kat naling agkilatis ni paring Boy iti manok. Sa balin samat nga manok ti papapanan nyo. Anya? Apay mo nga naibagam dada bakit? Kita man, nakaarwat ka? Kasto nga talaga ti arwatan daga ti mapandi palutan. Bakit? Kaapin nga nakabangbanglo ka. Kita nakababain mat. Siyempre, agdedek kiti tao.
Mabainak nga ron nga ti agat lang itak kunoan niya dita nga maangod na kiti kaabay ko. Sika mamat, ti maangod na nga nabangsit. Adan samot kami sa baling at aramidin nyo. Kini paring boy. Ha, Carlito, agpudno ka man kanyak? Anya? Ada ka di babayo? Ay, maduktalak lang, agbababae ka. Sika Carlito, talaga agsagana ka. Mapatay ka, kunak. Babae nga. Babae Saan kang agbangbanglo iti kasta? No awan iti sa baling at aramidam. Unay ka mo tin bakit detakit kami nagrugit ti panunot mo. Apay no talalaki, nagbangbanglaw, na babae nan. Dagas ka ding agbangbanglaw. Kat saan ka magagbanggbanglo iti? Idi tamasaya nga nakta Angem, iti panangati ko iti palot. Ada igatang ko iti bangbanglo. Alagkat saan ko matarigatan nga sagpaminsan ka gumatak mo ti pangpanglok. Apay, di mo ka di kayat nga maangot na kanabanglo bakit? Tilakad da ka, naglaing kakiding agpalusot. Alay nakidin, kababayin mo't ne, kani parang nga boy. Naitid ko pa kidigin ko anan, dati ipustamin, dati ipustakon. Iso nga sana mabaling nga sana ka matuloy, bakit? Anya? Pakibagam tulatan, kani Carlo. Ngayon naklatan. Napanan ni Papa, Mama. Napanmanin anak isugal. Ngamjak ka mo no, isot napanan na. Kung aping nakita-kita nga nagaruwat mo na Mama. Kitrabi imit din. Diyak ka mo damagam to kini Papang mo. Mama. Kasla nang kuiting nga nagsinongbat kayo kini Papa. Agap-apa kayo kadi? Ay saan anak ko? Gagangilain nga sinungbat kami rimwar man nga ruden. Kat masansan nga rumrumor ti rabi nga mapan makikalyera, mapan makipalot. Palot? Anya DJ Mama? Basta anak ko, ada na panan ni Papam. No kaya't mga saludsuden, no sa dinot na panan na, saludsuden to amis mo kinkuha na. Ay, sige Mama. Ay, ititirigat na. Nakaiso na makadin na kam nga gina. Uri ko man, dito lang anak min. Pumanaw pa Ad-adakat nga napatpatid kinkuha na dita palot. Sa balin samot nga palot ipapapanan na. Taam muna pa yun ti agarwat kan agbangbanglo nga rumwar iti balay. Ay, agsagana deta nga Carlito ko na. Maduktalak lang nga daaramid na. Pakawanan nak ni Apo Diyos. Baka niya ti maaramid ko kenkwana. Papa. Oh. Asla nangay kung nagapa kayo kini Mama di rabi Ay saan mo't anak ko? Gagangailangan mo ti agasawa ti kasiyang agsinungbat. Pinapanam ngamin ni Dirabi, Papa. Kung ni Mama nga napangka nakipalot. Anya ti palot, Papa? Kwa. Dati ti papapanan, dati ti natataingan, nga lalaki, kang babae nga. Kwa. Saanan nga naskin nga amoy pa anak ko. Saan ka ba't pinganataingan? Mabaling ka di. Sige Papa. Ay gawin Papa. Mabaling dumawat iti kwarta Papa. At ngamin kahit kung agatangan ni Shopee Papa. Shopee? Gawin Papa. I-order ko kumangim. Matpitigat pagbayad ko. Baka no sumangpit kat awan ti kwarta ni Mama. Kuna na nga dumawat at kanuking ka. Ay, Diyos ko. Apay Papa. Nairan-ranamot anak ko. Tiyan niya Papa. Ay, nagrigatin ng ilaw-lawa kaya. Awan ti kwarta kita anak ko. Anya? Kit ko na ni Mama nga da ka no kwartang Papa. Tarimor ka pa di rabi
Ay, rimuara kagpay sa anak ko, daksang gasat, tanaibos di kwarta kiti rabi eh. Anya? Wen, awan, alabaam da, padasik to timutang. Padasik to timutang kini ninong mo nga boy, baring na damay pautang na. Ay, sige papa. Unay mo din. Unay lat pa nakiranrananan. No apay ngamin mait, nga jak pelain sardeng, idi ta mga ngati wakon, iti jismail, idi rabi eh. Di ta trigat na. Makaisar-sardeng nga nakitin. Nagtayaak to pela ngamin na minsan. Gaputan na ati, di na udi nga tinayaak, mga pinustaak. Kat kayat ko ti umabrot. Damod, nagdadiretso mo ti abak ko. Saan lang nga naulog, deti jismil nga inati ko, no, pati pay ti puunak. Kat ita, awan ti maitin ko iti anak ko nga kwarta. Unay mo kami na, nagsayangan. Jismil na, naging bato pa. Sana bali? Amok tot aramide ko nung tumaminsan. Nung mga ati wakon, isarding kon. Saan nakagpuspustan? Tapos saan kat nga mahulog pa'y, wano, maati pa'y. Carlito, sarita taman anak ko. Da kayo gayam nanang. Ape ka din nanang. Nakasarita ti asawam. Kanya di baga ni Marlene ka da kayo? Kita nagipulong kanyak Deta madingat aramidam. Yamanin aya timpul-pulong ti asawak ka da kayo nanang. Kaday panakaati mo kano iti palot iti rabi ay rason no ape nga saan mo nga naikan ti kwarta ti anak mo. Unay mo tin. Inakumutang kunak ba? Di lang makurura yan. Kaya ape ngamin nga ipaati mo tsugal. Ape ngamin nga mapangkapil lang magisugsugal. Halos rin nabii ka kano nga mapan. Kun apay, agpudno ka mang kanyak si Kakarlita. Nang. Adan samot madingar aramitin baraw. Anyaman ngay bagbagayo. Anyaman dayta bagbagayo. Wala. Tanay baga kanyak ni Marlene. Masansan ka numutan nga rumwar ka nga nakaarwat ka. Mapan ka ti ipakada mo mapan ka makipalot. Katabi man ano ko man nakaarwatak. Ay na. Nakatano ti mapan makipalot nga nakaarwat nanang. Anya. Saan magkakasta di karo batayaw? Ay ni uncle mo mamalot mo dayjay. Nung mapan, nakapawad pa yun, ko nakamangitugot lang t-shirt na. Una saan, naka-short nga, naka-chinelas iti, nakadugdug yun. Kita ni Uncle DJ Sa bali kanya, tasyak mabainak nga sa anak nga nakaarwat nga mapan iti galyera nanang. Tilaad da. Ape nga ron nga agbang-bang luka. Anya? Adan sa amod babaeng baraw. Ay. Tandaan ti sa og baraw. Deta ti kangurunaan nga saan mo aramidan. Ninanang mat. Adaya babaeng mat awan. Nga bagam nga awan Amuming arawd. Ape nga agbang-bang luka nga mapan iti palutan. Good. Jakarot kayat nga maangod dak nga nabangsit nanang kababain ba tadupudup ti tattao jay. Tila adda. Ti bagam kidi akat adda siguro pagpabagluam. Asin now. Adala maduktala ka aramid mo. Siyak mismo ti mangibaga iti asawam nga panawan dakan. Ninanang mat. Awad di aramid ko kunak mat kada kayo. Di ka pala isardeng deta anak ko. Ay, agbabawi kan to nga maudyanan na tandaan ang tisaok. Ay, nananang. Magpapada kaila amin. Anya ti ko nang pare. Makadlaw ni bakat mon. Uwen nga rod. Unay maten pareng boy. Mabulilyason sa ti plano ta. Ay nakat madiday ta na. Kat baka kat no palpaliiwan na kati asawam. Ay bakat pati siyang may ramraman pare.
Baka maipulong namot kanibagat ka. Di tangar tirigat na paring boy. Kakaiso namot nga medyo adati kumapkapetin nga. Babae, di beer house. Kasi pa imot ni bakit? Kasano nga rin bigatin pare? Ha? Di mo ka di malagip? Kanya. Big night daw, no big event da ita bar. Ayun na niya. Ayun gaya man niya. Into no bigat gayam da jayan. Uwin nga road. Saan ka di nga kinasaritam da jay may isang babae? Dito may isang GRO. Uwin, malagip ko. Ni Dayan. Uwin. Saan ka di nga nagtulag kayo? Nga irwar mo tao isuna into no big night da. Ayun na niya. Ay, kasano nga road day tanggat na ati mo. Dati pang barpain ko kung kumakingkwanan, paring boy. Ay, nakita pala makipalot asak ba itang mapan makibig night. Ureta, kwa. Ada kwartak, pabuludang kapela ti pagpuunaw. Ay, sige man. Sige mga rod, paring boy. Tabaring makabruta. Tabaring mga bakak. Kat maadaanak iti pang barpain ko kinidayan. Imbagtem palagi po pare. Agure karon. Dahil inakto i-kondisyon dito lungan ko. Sagure ka. Diyak pegayim nakapapukis na eh. Inakto pagpapukis. Kin nag-atid dugpiti ko pare. Narigat mo tano. Burangan ti bubuog ko. Sa pala nag-atid dug nga nagrurugit ti kukok. Nga mapan mangirwar kang ginidayan. Kan siyempre agad eh. Dapat nakakondisyon yung motor ko nga pagluganan may nga mapan to check-in pare. Ay, muna pare. Kat, uresak ba? Balak ko mo ti mangirwar. Ang siyempre, sagi sa tanto nga motor, makaamukan to na. Into nung mairwar mo, tiket mo irwar. Kas tanto mo't kanyak. Ay, muna pare. Basta mga bakta. Wun mga bakta. Basta siyak tiyag kilatis ti manaw. Sure hit da ita. Basta no nangabag ta ni Sardingtan. Sikan tumit kami paring Carlito. Nangabag ka lang idin. Intuloy mo pa eh. Nagganas tumit kami tagtaya paring boy. Kas lang kami nagbas jejismil ni nati ko no rarigam. Ay, deta tibidot mo. No mangatiw kan ti 10,000 sarding mo. Umanay di jay nga pagbarpain mo kinidayan. Uwing nga rin pare. Amukton maminsanan tiramideg. Sige, into no bigat ka ron. Kaya, ngayon i-condition ko umana yung motor ko. Kaya indak pa lang matagpagwapo. Paring boy. Ay. Anak kinuna yung motor ka. Marlene, bakit? Marlene! Apay? Pinaplat mo dati iligay ti motor ka. Anak kinuha na ito eh. Anya? Dati pilid na. Naplat mo tan. Kit anya tamok? Kit si kamit yung mga susarita motor mo, samot na siya. Samot nga plat dati. Samot nga plat dati goma na iti. Simang pweta hindi malam. Kit out mo. Baka nakapidot kilan sa awin, anyaman nga natarid nga object dita. Anyaman nga banag nga natarid agad. Talaga nga umpos data. Unay mo din. Anya ko matapidot na dito eh. Naman. Agpesot na tudok. Nagdakil ba talad sa dito yan? Unay. Sigurado ka nga saan nga sikat na ginarami dito, Marlene. Api ko mga sakti ba ginarami? Ay, tala ka man ha. Diyak kaya datakas na ibagbagam. Mauyong kansal. Api ko mga tudukit kilan sa taligay na. Saan sama tinang tudok tilansa na ito ligay ko? Sa bagay. Apay ko mga ramidin na. Ang kinitak iti. Natangkan mo't deti guma na dirabi eh. Munay mo't din.
Panakairan-rananan kat inak kumapay di parlor. Masulitak ba't ko nga ag-commute. Bad trip. Anya ti sanal ti kam dita, Carlito. Deta nga ron na pasamag ti motor ko. Inakuha di ili, kita ada kumalakad. Papa naman, aya. Kakaiso na nga day off mo. Ada nga ron nasisita nga papanak kuma. Saan mo pa ita? Nagadayumot nga ron, ti vulcanizing dito lugar tayo. Umot nga ron, ti pagbumbak, iti guma. Sigurado ka, saan nga si Katya ginaramid? Api ko mga sakti ginaramid. Ay, tala ka man si Carlito, ajak kaya data tono ti panagsasauma. Kas lang mo na ibagbag nga, sakti ginaramid din. Api ko mga igagarak nga dadaan ta motor mo. Kwa? Anyang kwa? Bakit no dinadael mo ko na? Api ko mga dadaan ta motor mo. Laglagak ka di, tapno aramidag data? Baka no, di mo kahit nga rumuwarak. Di mo kahit nga mapanak di kalera. So, tilaad da. Mapangkalatan no kay ket mo. Apay, pinigilan ka din? Ha? Samot kid di Takas takamat. Salawan bibiyang mon. Anya? Awan. Rumuwarak madam daw Papa namanin. Di met saan ka rumuwarin Tama di motor mo. Anusa ko na commute. Tanasisita nga rin, di papanak. Papanam ka di aya. Kwa. Ibagam kanya tipod no. Tandaan maduktalak lang gululbud ka kanya ka. Ado dagiti matak ili. Ado ti makam amu kanya. Iti kanito nga damaki baga kanyak nga dasabali nga papapanam. Kat saan nga isot impakadam. Dakes ka kanya, Carlito. Anya ko mati sa bali nga papanak. Kit papanam nga rod. Sungbata na ka. Ibagam papanam. Inakla di parlor. Kas makita mo, buranganan nag-aatidog ti bukon. Kat apay nga naskin nga pagpapukis ka. Anya? Kat apay dakes pa yung papukis. Kit sigod mat nga baybay amlata ta buok mo nga kasta. Di dayjay Ta nakababain mo. Nakababain no ado nga tattaot makakita nga burangan ti buko. Kit saan ka mat nga mababain di? Ha? Apay. Adda ka din pagbainam? Adda ka din anyaman deta kahit mo asawin na yun. Kidya ka muging ka Ado mo ti makikita king ka di? Saan mo mat ibain taburangan nga buok mo? Angim ita. Ibain mon? Apay. Asino ka diti pagbainam? Anya nga asino mat anya ka. Katiba ka babae ka di dayta. Anya nga babae. Awan, si kamat. Nagrugit ka talaga tapanunot mo, si ka Marlene. Asino nga rod, ti pagbainam launay, nga burangan tabuok mo. Idinto nga, dati sigod man nga makikita da nga burangan tabuok mo, di ka mat mabain. Idi dayjay Ang ado nga tattaot makakit-kitan, mapanak ka di palutan. Palutan. Di baga makat. Adda babaim. Ay, deta ka man. Babae, puro la babae, di pagbagam. Daya, mapanak lang magipalot. Nakababain mo, nakalalas mo talaga kaburangan. Uri no. Kas makita mo, agarwatak pa yun, tamabainak nga sa anak ka nakarwat. Kan agbangbang luak pa yun, tamabainak nga maangot dak nga agat lingat. Kasi mata natin buog ko. Kan may isa, amangan ko no, iso pa'y tirason, no, api nga, kanay nakatangtangsitan. Anya? Tangtangsitan kaya, no, ayan, awan rason na, kin may sasaan nga deta buok mo, tirason na. Anya? Ape nga ron nga nakaungungot ka, nakatangtangsit ka, nakasupsuplada ka. Nabayagan nga na awan na pulos ti dungo nga, pariknam kanya. Ket, anda ko matipakay na igan na ita pa nagpapukis mo. Parang lang mga papukisak,
Kat ma-pressure mo. Ma-pressure palusot mo. Tila adda ka. Maduktalak lang ada babae si ka. Talaga nga jak amo na anyat aramidik king ta. Awan di babae kunak may. Inakon, aguray ka. Abay, siyak man pala trumar. Naapay manin bakit? Adda na si Sita papanak. Adda ka sa pulan ti anak tagat inagbumatang. Agkuyugtan saan? Agbati ka pa lang. Api nga, dito pala gadan. Bantayam ti anak ta. Kaya mapagbitak laing. Tatito pagluganak na tricycle, isunto matindi pagluganan mo agpaili. Sige. Unay mo ito. Baka doon to tao madamdama di parloran. Nagrigat ti makipilpilak at no ato tao. Ay, nagrigat ti kasto yung awan ti motor na nga. Sino nga tamo tayo tinakinaramid di jay? Nagtanggan mo ti gumana di si Mang Pita kiti malam. Biglakit din nga, ipes mo din sa damot. Damot na kaya imulang alansan. Ariko! Uni ka matan bakla. Ay, sorry. Apay. Apo nakartib mo mo dito. Anya? Ay, winag paiso. Agdardara mo tin talapayag mo. Si Carlito. Kiuna ta. Napamumot kinartiban. Ay, sorry. Jack mo't ingagara. Uni ka mo't din nagbayagak agpapapugis king kan. Ita lang nga mapasamag ti kastoy. Apo nagsakit. Kita man. Katsamad diti. Saan? Naiwaan ng. Saan mo't unang nga nakaro? Si Kamat? Unay kamot din. Nagsakit. Apo. Pasensyakan Saan magkukuti apay nga makartib mo dito lapayag ko si Kamot Erika. Ay, Jack mo. Jack mo napuyatan na kami, Carlito. Pasensyakan Unay ka. Dito. Ala, bayam ta agasak. Ulit ada band-aid ko dito eh. Ay, unay. Ituloy ko. Saanan? Anya? Ulit basin ba lain? Amoy tuloy-tuloy yun. Taapay. Di ka pinalpas nga pinukisan, Carlito. Nay, tikap-tikap pa'y laing, nay. Baba amon. Kitapay kami, di mo kaya't ilipas ko. Mabuti ako na. Anya? Amangan no, makartib mo na mesa nga lapayag ka. Ay, saan ko nga gagarak ko nakmet keng ka? Api ko mga igagarak si Kamet. Saan nga gagara? Mano nga tawan mo, limak lakay kan nga agpukpukis. High schoolak pala, hindi pukpukisan na, Carlito. Itala na pasamak. Ay, Erika ko nakuma. Itala na pasamak ka nakartib mo tilabayag ko. Nga kasla. Anya nga kasla. Kasla yung gagaram. Kaya api ko mga igagarak. Oy, sikang nagsasaoti kasta Ore no, barkada kami kini misis mo. Diyak kaya tikas nga tonom. Ay. Isak lang ka kunak. Api ko mga igagarak. Siya kaya dit isak lang ko Nadinangran na karod. Aksidente tinapasama, Carlito. Saan ko nga nagugustuhan nga kartiben, deta lapayag mo. Kasanumet.
Napuyata na kidirabi ko nakmat keng kapilitan naklata. Agsara akon ti parlor ko nak. Ang impilit mo nga pukisang ka. Naladawa ka at rimor ka palang mat ni Marlene di balay. Imun unamat ka nagpaili. Pasensya ka na. Ay, sika lang aro din ti dimawat iti pabor nga agsara ako man iti parlor ko. Pinilit na kapukisang ka. Kaya baga ka makaturturo ga. Sakit ita pabasulin na. Wala pasensya ka. Ang uresaan mo nga itultulo yan. Okay lang kanyak dito yan. Sigurado ka. Baka kahit no agisakla-saklang ka dita. Saan? Ala, inakon, dito bayad na eh. Apo, Diyos ko. Sakit tila paayag ko. Kawidak man lang. Panagrik na kit ingagara ni Eric ang bakla dahiti pa ng kartib na tilapahayag ko. Sigud mo't nga saan na nga sigud mo't nga saan na nga mga kartib tilapahayag ko. Ano nga tawinan? Ano nga tawinan nga isut mang pukpugis kanya? Ngunay mo tinaya. Sana balin. Agkalugungak tulatan. Tapos sana madlaw. May isa. Nasip ngat madjibir house. So nga saan nga madlaw, nga tikap-tikap ti buok ko. Kun ba isa nakakalugok to, mate. Dati di ako kok ni, naggatid dog. Kun nagrurugit. Urayak dati manikurista. Nagbayag mo ni Marlene. Oh, dakagaya men. Sa dino tinapanan, bakit? Napanak la J-Store. Tadala pa ko ginatang. Unay ka mo ten. Awang ka di pa, dati may mang pedicure ken manicure ken ka? Awang pa. Ala. Inakorjali ko din tayo nakituloy taglaba. Ay. Si Kagayam. Megan, sobre ka Len. Ay, uwen kuya. Anya ka dit padalusam kuya. Imalang una sa kapay. Isulat adwan. Sige nga kuya. Iyon nakaro din diti sakam kuya. Sige. Ayan. Okay. Pintasim ma. Ganit katim aming ingrowns na. Ayan. Tapno na di kasta. Napinpindas ba lang agit kitaan. Taurin nung nakachinelas ha. Presentable. Ay, when kuya? Siyak ti makaam mo kuya. Nabayagan ka, ngajak nagpadalos ti kukok. Kaano ka di tinaudi kuya? Awang pa asawa kiti ading ko. Anya? Wen, construction na. Iso nga wan serbi nagpadalusak ti kuko. Marugitan mo lang. Pengar nagpadalos kayo ita kuya. Ha? Ay kwa. Ket padasig mo ta. Naumak meten ti adot ingron na. Padasig mo dati awan ingron na. Aya. Ading ko. Rugyam nga ruday nga dalusan ti kuko. Ay, sige kuya. Amon ti sa kayo kuya. Anya. Iparabaw yun ti lupok kuya. Sige. Ay, uray nakachinelas sakton nga mapanidya eh. Basta nadalos tigit ti sakak, tigit ti kukok, po. Etan, napangkan, dayan. Ari ko, kuya, nasakit ka di kuya? Nasa muli nga, iyon unig dita. Apo, perbibit nga kautom dita unig nan. Naunig namin dati ingron na kuya. Pero mi nga naurnungan. Imang tangkin pa yan. Limasag pa yan, hindi kita duman. Anya? Kaya tiyo ka di nga ikatikti ingron nyo kuya. Una, tapos daldalos, ang alwada ma. Tapos saan nga masugat, sa amunay nga yun unig nasakit. Mabaling ka di, Len. Ading ko.
Sige, kuya. Ah, yeah. Apo. Nasakit mamad gaya mo yati. Agpay katingron. Yeah. Aray ko! Aray ko! Ay, kuya! Apo! Apo! Aray ko! Isarting mo! Ay, sorry, kuya. Ala, agdaramot din na ilalan. Apo, uni ka mo tinati ko. Biniglam mo to, napapamod ka permi nga impungatan. Apo! Ay, naunig namin dyan grown na, kuya. Ure pa ya, kunaking ka nadam, na nasakit. Oh, apo, Diyos ko, aya. Nay, permi mo tinti pa nagdara na. Marlene, bagad! Yan anak matikapos! Apo, Diyos ko. Apo, nagsakit. Apo, ikanta ti alcohol, kuya. Ay, saan natin ko nasakit? Ituloy ko, kuya. Saanin natin ko, saanin. Sa labanin. Astunan. Nakayatin. Ay, natitibayan na. Agawid kalatan natin ko. Saan ako nga agpadalos ti ko ko? Marlene, bakit? Paspasa, may ka na. Apo, nagsakit. Nagsakit. Nakasaksakit. Diyos ko. Nasakit ka di, pay? Gawin na bakit? Una yun eh. Agnanana pa yun, Diyos ko. Kasta nga talaga nabayag gaya man nga di ka nagpadpadalos ti ko. Ape nga mimbag nga napanunutam nagpadalos ti ko. Kita na nga rod. Madi nga rod deta. Dagita kukuk ni. Nagatidog sa nagrurugit. Kit apay. Okay madlaking ka, hindi nga narugit ti kuko ma. Hindi ang mo nakababain mo. Asino ti pagbainam? Ha? Tika di babaim, ti pagbainam nga narugit ti kukom? Iso ka di tinang dilaw nga adot ingrown mo, iso nga nagpadalos ka ti kuko, nagpa-pedicure ka? Anyang man nga babae nga magbagamon, neta ka mo, tagsakit lang orta. Opo, nagsakit na tangan nga po. Agnanana lang arutin. Kay maganggana mo asak ka nga, asak. Anya? Padalos ti kuko. Ada siguro babae ma. Babae manan, neta ka manan. Katalaga mat. Awan di babae. Mabainak lang at nakatsinelas. Masansan nga nakatsinelas ang kamapandi palutan. Palutan? Katagpay subay. Siyempre kababain ba't Apo Diyos ko ay. Hindi kalman. Hindi kalman ti malam. Nakartib na ito lapayag ko. Kinartib ni Erika. Sakit ita. No kaano nga dapapanamiin to no rabikid ni paring boy. Diyos ko ay apo. Aray ko. Aping agpilay-pilay ka. Carlito. Ha? Aping agpilay-pilay ka kunak. Tamagin pa ilaeng met. Amom lang arudan nga lumtig dito sakak. Saan ka di nga dalakad mo ita? Dako Ang alangan ba't na mapanak? Halos mapisang talapayag ko. Sakit ita. Lumlumtig ngagnanana dati tangan ti sakak. Kitrumal ka na ta Saan ka di nga nasisita deta palutan nga papapanam? Kan may isa madipay jak pa rin napaka-vulcanize jay gumati lugan ko. Kit, adamat lugan ni paring boy. Agpasundo ka na. Rin. Jak to wala makapag na nga nasayaat. Oh my God. Puunin mo ti pa nagrarananan. Natudok ti lansa ti guma ti motor ko. Simmaruno. Nakartib ti lapayag ko. Sakit itay. Nasugat ti tangan ti sakak. Ket itag nan nana.
rason no api nagsakit no magnak. Saan nga tanga? Saan nga tanga sinabotahin na ni Marlene? Oy, anya, agtanta na, butob ka di. Api, di ka pala umiditi ka, tret, agiddakan. Ah? Kung saan ka nga rumar, umay kagiddan, tamaturugtan. Inunom DJ agas dita, talamisaan. Adadanom ditan. Anya nga agas. Api nga da agas. Kitlom-lum tiktasakam, saan ka di? Lumalagi mo rin, muarag itay. Napala gimatang ti agas mo, tapos saan nga may infection data. Anya nga agas data. Basta tumarem latan. Agas ti para ti lumlum tig data. Yan tapos saan nga matetano data. Data sakam Siyempre, mga aglat lati dete nausar nga pinagtudog na data. Anya? Pinaglalati ko mamad sa ang aglalati. Alakit din. Inuman dito agasin. Malangin tapos malpasin. Yak ba't binasan no anya DJ nga agas? Makamula tantan. Noong ka nga mo rin, ilak mo tari daw. Ha? Ilak mo tari daw. Apay. Ilak mo at maturugtan. Sigod mo't ka saan tagilalak. Ilak ko malain. Apo. Nagsakit timag na nga talaga. Sa anak ka rumuharan. Makamuditan. Dapat pa sa bali nga guntaway nga. Matuloy dati. Plano bikin paring boy. Ang imita. Kahit kung tagid na. Nagsakit na gut-ut dito sa hakak. Diyos ko. Ala. Agindakan. Tama turugtan. Maturog ako. Apay. Nakiktuta ka tayo, narakop na kapagpagad. Kahit dagas ka din, arakupin ka. Ne. Pinga umingar. Ala ka di bagbagam? Pikas na pimas pas tipitik ti pusok. Anya ti bagbagam? Carlito? Sila pudutin ak. Pudutin ko nung nakalamlam ak. Kwa. Gapo siguro tayo narakop ka. Kung apay dagas ka din narakupin ka, italaang mo't nga makaidda ka nga nasapa. Ta italang mo't nga di ka rimwar. Saan kayo nagtuloy ka talaga, gan paring boy? Saan na? In-text ko latan. Nga iso na latan, ulo sa balin to nga gagundawain. Tanasakit nga talaga, nautod dito sa akak. Ang yung magkurik ka. Nga pay. Sabi nga kasla. Kasla niya. Timangar mo dati wakon bakit? Anya? Gagangin na siguro tayo narakop ka. Ape. Kanayon nakbad nga rakopin no kano ag kay datang mga awan na pulos ti epekto na. Tilada ka mo. Ape ko mga awan. Mas pasti pedik ti pusok. Sa imingar. Unay mat na ito Adda nga umingar no. Aprusan nak ni bakit ko. Ken mariknak ti barukong na nga may dibdib kat tilikod ko. Hanggang nabayagan nga saan kami nagnaig kin bakit ko. Takasano? Sumanao. Kun may sa. Medyo saan mo unay ngamin nga makagargarit lang ani bakagitin.
Ang api nga ita, nagalisto nga mingar ni Junior ko. Ah. Marlin, bakit? Carlito. Api nga tanga nakaingar ita, dito yung kukwak. Kitga po nga atarakupin ka. Kinga po siguro tad saan kan nga rimuar. Unangam ni, nasakit tilapayag ko, gaputan na kartib idikalman. Sakat itay, nasugat dito tangan ti sakak, kat italumlumtag, kat nagsakit no magnaak, naut-ut pa'y. Ang api umingar mo lata. Kat mailiw ka nga ta kanyak alakay. Ha? Nga ta? Kanya kumapit sa baling arason na. Api nga rin mas basti pitik ti pusok pakat. Tilada kang anak ka daw sa saom. Kasla madinsan no saan ko nga maipek sa dayto eh. Makaari makmutan. Diyos ko ay, bakit? Aglabos ka. Taglabos akmutan. Anya ti kahit masahun lakay. Ada siguro kahit nasahun na ito panagiingar na bakit? Pero may ingar na. Kahit nauma ka siguro nga mangbuybuya ka dagiti manok ngagpalpalot. Iso nga mailiw ka siguro nga makipalot kanyak lakay. Iso nga kasta unay ti ingar deta tadim. Nauma ka siguro nga mangbuybuya ka dagiti tadi ti manok. Iso nga deta mo tadim ti ilaban mo. Iso mo ti pustami ta. Nauma kan iti tadit manok nga mangtudtudok iti pada na nga manok. Nya. Kat deta mo tadim ti kayat mo nga itudok ita kanya. Kwa. Uwan bakit? Kayat ko launay. Kasta unay ti tangkanan eh. Punayin. Kasla mo lalandok ti kinatangganan. Titakman. Aprosak man. Iwan ngagpaiso lakay. Api nga tanga kas taunay ti tangkan na. Agore ka bakit? Anya. Paraan niya nga talaga dahil impainom mo kanya kaagas. Ay na. Para iti kwa dayjay. Antibiotic dayjay tapos nga may infection ta sugat mo. Sigurado ka? Anya ko mga pengarod. Tilaada ka, anya ko mga routine patumar ko kayong kaalaman. Ibaga man. Babar na ta. Sige. Nakalabos ako. Uri siyak mat. Rabawang kampakat. Tapno may epek sa akong, ti aram ko. Kit pumaspas pa sa pumaspas pa, pitik ti pusok. Diyos ko ay. Wow. Unay mo ti alas to nga simrag. Nakasano. Kasta unay mo ti tangkan na. Ako nagpaisla kay. Kasta unay ti tangkan na. Bakit? Naskin nga may naskin nga may papas ko dito eh. Apay. Tapno jak maatake. Nagpaspas ti pitik ti busak. Ay, sige nga lakay. Paspasam nga rod. Bakit? Unay po tayo. Saan lang nga natangkan? Anya tikit mo sawan. Kasla palagrik na kita. Pumaot na ito'y bakit? Hindi na sayaad lakay. Tapno napapaot mo ti panagnaig ta. Ay, sa bagay. Mayatak mo't bakit? Bakit? Lakay. Unay. Paunay tangkan na lakay. Kaslak mo lang nakainom ti pagpatangkan. Bakit? Ay saan mat? Sigurado ka bakit? Antibiotic dahil yung painom mo kanya. Wala kay. Na yan. Bakit? Carlito lang ka! Bakit?
Ape nga nakatagtagari kayo di Rabi si ka Carlito. Ha? Nang, Diyak ka mo no, apa kayo kini Marlene, winuan niya. Takas taunay mo ti asog na, si ka agpukpuk kaw kabay. ay kwa na nang. Nagipulong pa'y kanyak, ni Carlao nga pukaw. Dinistor baryo ka no turog na. Kwa. Dan sangit kami ning painom kanyak ni Marlene nanang. Anya? Dan sa painom na kanyak, nasa bale. Anya nga sa bali ngayon painom na king ka, di ka maawatan. Saan ka di nga lumlumteg deti tangan ti sakak. Uwan ata, nasugat nga rod, iti panagpa-pedicure mo nga kunam. Wen. Ket, adem pa tumar kanyak ni Marlene nga. Jakbot kinit-kita, no, anya day jay. Anya ti kunana Antibiotic ko na naman. Tapos saan ko na nga ma-infection kaya lumtag dati sugat ko. Kahit isungat Ang panagrik-nak nanang ka sa balay. Anya nga sa balay? Timot pagpatanggan san din painom na kanyak. Anya? Anya nga pagpatangkan nga ibagbagam, Carlito? Dati pagpatanggan ti lalaki nanang. Kasla rubos kumawin no Viagra. Anya? Api ko mga painuman na kat Viagra wenno rubos ti asawam. Ngarodan mo nanang. Adda ngamin pa nagriknak kahit. Adda marikriknak. Adda atap ko ngam awan pa iti pamaniknik ko. Anya day tanga atap mo. Kasla sabutak yan nak ti asawag nanang. Anya? Anya ti kahit mo asawan si Carlito. Anya ti kahit mo asawan nga sabsabutak yan na kati asawam. Idi na minsan nanang. Natangkan mo ti guma ti motor ko nga simbang pahit. Kabigatan na. Adda na itudokon nga lansa. Sigod nga tanga na itudok akat saan pa nga impes ti guma ide. Saan nanang? Awan, madlaw ko latamat kat no kay tudok laan. Kansi may kadwa. Mapanak ko magpapukis. Ang imlinumbaan nak ni Marlene nga rimwar iti balay. Nga da kano na panan na. So nga naladawak nga nagpapukis. Kaya di naman nagpapukis kin Erika nga bakla. Nakartib na tilapayag ko. Nga ti pambar na. Makaturturog ka noon. Agrekab kami ni Dane na yung pinilit ko. Basod mo malaang pipilitin ngamin nga pukisan na ka no. Mga rekab gaya man. Sakit. May katlo nanang. Nagpa-pedicure. Nasugat mo dito yung tangan ko. Kat anya ti kayat mo sawan. Anya ko mati pakiramanan ti asawam. Di kita napasamak kin ka. Madlaw kong orod nanang. Nga anya. Nakasla isot akin aramig. Anya. Ay, saan ka nga agpapabasol ti kasta baraw. Amman nanang, madlaw ko. Marikrik-nak. Kasla isot ti akin aramid ti amin. Isot akin panunot ti amin. Isot akin nakem ti amin nga napasamak kanya. Ay. Ibabawin tayong bagam. Mabalin nga pakadadailan ti relasyon yung agasawa dayta. Data pa mapabasol mo king kwana. Nga awan mo ti pamaniknik mo. Amman nanang, madlaw ko. Isot akin aramid di guma. Napanalakid di tinudok di niya. Bayat nga matmaturugak. Ay. Ada ti pamaniknik mo. Awan nanang, may kadwa. Napana siguro kinasarita ni Erika nga barkada na. Nga idi pinukisan nak. Kinartib na tilapayag ko. Tapno saan na matuloy di pa nagpapugis ko. Tapno saan ka matuloy nga mapanje beer house. Ay, anya nga beer house. Ay, ikuha na nang. Jay palutan ko na kuma. Ay. Naigalis kan. Saan nanang? Jay palutan, di magbagak. Ay, apo aya. Mayat mo't garod, tanapasamak king kadagita. Sa baling mo, gayam ti gandat mo, no apeng agpapukis ka, kada agpadalus ka ti kokaw. Ay na, iso nga, nasaya at mo't at tanapasamak king kadagita. Unay mo't ni nanangan. Siyak pa mo't nga anak yun di, saan yung nga kanunungan? Ay, katuwa na. Tasikat iba di ti aramid na. Dahil nga ron inaramid na. Pinagtumarnak ti rubos mo no Viagra.
Nung arod impatay kong nanang. Anya, nung arod na high blood akon. Apo aya. Kahit na siguro nga sa anak karumwaran. Kahit na siguro nga sa anak kon nga agsabol ti sa balay. Iso nga pinainom na kon unay mo to. Kat apay, ada ka di panggap mo nga sumapol ti sa balay. Agga po mo ta bibig mo ti pakatik-tik luam si Carlita o. Saan nanangan? Saan nga kadya tikit ko asawan? Kaya't nala siguro nga sa anak nga mapanpalutan. Pinainom nak ti Robos, tapno nun ti kasta. Agbati agdi balay. Agre. Apo nanang, nagsakit ka talaga dito saka. Agawin ako nanang. Alalaga mabutin ka nagistorya Nay, agga po mismuking kan. Maigalgalis ta dila baon. Kadagat ang araramidam. Unay mo. Walang matimang kanunong kanya ako. Ang mariknak, panagriknak talaga nga ni Marlene tinang sabutahe kanya. Iso amin di akin panunot wino aramid di gijay. Ang imawan mo ti pamaniknik ko. Paliiwek man ti asawa. Sipod idi kasin yung kat kanayon nga sipsiputak ti garaw ti asawak. Kanayon ko nga bantayan ti motor ko tunggal ada lakad ko iti rabiina. Awam mo ti madlaw ko araramiden na. Linigli ka konti agpapukis ken agpapedicure kasin tasigod mat nga hangkunay nga anak ka na SM nga agpapukis kad agpapedicure iti parlor. No, agpapukisak man, kada ti kaubra aklatan, ta medyo amuna matbasit, ti kurtar. Sagpaminsanak pa yan nga mapan iti palutan kasin. Kaya't ko pelang nga medyo aglayluak, tanabarak pelaeng iti mata ti asawak. Likliklikak pelaeng dati awis ni paring boy nga mapang kami di beer house. Taamangan no, palpaliiwen nak ti asawa kung dati binaun na nga ada kinatulag na nga mang manman kanyak, mang siim kanyak. Wais to. No wais ti asawa, katawaisak mo ta. Amok, nga iso tagin aramid dagi jay. Iso nga medyo agan nadak kadigiti gargaraw ko. No dati ada ipainom na kanyak nga kape, danom, ilibas ko nga ibilang no ka, sinsinan inumek, tama nga no adaman robos kadabayagranan. Apay, tiyan mo na, malukunak manen. Apay, tiyan mo na, mamaysaan nak manen. Ano? Madanaga na kiti, kaslakla high blood, maatake. Kastaon na ti panagpalpitit ko ide. Imbag ata, dani bakit ko nga nang ipapasak, ti aram ko ide. Ano saan, bakit no, bimtak ti urat ko. Ay, nagrigat ti kasasaad ko kasin yung nga atapik ti asawak nga sabsabotak yan nak. Iso nga kasla maparan praningak mo daduma. Makadlaw pa yun ti anak ko nga ni Carlo nga no damagan na kakaasyak lang kakaot iti palusot ko no isungbat ko kenkwana. Madlaw ko met nga palpaliiwen nak ti asawak kasin kasla agitin pinaliiw kami nga dua. Ma-imagine nyo latan, ti Jarmi, ti Langamin, no, ti agsinsiniim kami nga dua iti asawa ket kasla makadlaw mo't isunan nga kasla makadlaw mo't ti asawa nga adda suspetsak nga isuna ti akin panunot wenno akin aramid dagiti napasamak kanyak iti kalabes. Anya nga tat kasasayaatan nga aramid kasin yung tapno mapaneknekak ti aramid ti asawak nga panang sabutahin na kanyak. Da kay man ti agsuggest no anya ti kasasayaatan nga aramidek. Ken kasameten anya ti aramidek tapno no agsardeng ti asawa kon ti panang sabutahin na kanyak. Dahil talaunay ti parikot ko kasin tanarigat mo ti kasti nga Jarmi ti asawak sabi ko mata agbalbaliw ti asawa kon nagrigat ti kastoy. Imbag kapay kasin yung no adalakad mo kat palubusan na nakalata ti asawa awan ti adu nga sasao no mading nga sasauna. Sana all.
Agyaman naglaunay kasin ti anos ken laing mga nangurnos diti pakasaritaag. Iuray ko nga rod dagiti balakad dagiti viewers. Ket agyaman kadakwada. Sabi ko mga na kay Badit Adal dati nga surat ko kasin ket agserbi ko mga liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti amin nga nakangeg ken nakabuya. More power to your program and God bless everyone. Toy ag problema ken mapran-praning nga pagaya mo. Carlito, iti Ilocos Norte.